yatebekanete kuna mtoto yeyote atakaa nyumbani asabana wali barangeni ku university bonds P with or without fees bagende chi university. Mtengona ile hiyo ndio msimamo wa serikali. Igo atochandire ko ligia mangana ye fees okorwe kona ya mugwande yende kwanyora likondo liro asingencho information it is very clear inkeline umusimamo bwe serikali bono iga nelina bana baligwe bintu bako chire school anyole sanduke anyole ne bintu binde aende mpaka rali mpaka university ntoma school ani bana baito andons. That is the directive and the position of the government. Elinda bana baito bachiko soma. Confusion ija machiko borro igoro ya mangane fees. A position elina mwano ndibwensi okoba admitted bono iga to tertiary institutions, tertiary or TVET institutions, to universities. Igoma koba graded in 5 different bands. Categories sana. Lakini asenge ncha bana magwana ba fill those forms kurwa se asechi cyber. Sazingina bana bate byo mundo na ngicholeri. Information ya berege kobororo ne lino konyoro umwana kubikwa se band irembe. Kiegera umwana kwa band number 1 iga wende wakana 5%. 5% asilimia 5 ye fisi lira asiliruwe. Ndegwena na basomi asilimia 5 na maximum omonto le ubwenyale no Moscow na medio ja commission oso monto na inch tuakana up to around 40 or 35. So ntoma iskongerecha baibuli baitubara na bana na liru beli achire ligote bana it's 160 chive so wende waka na nchigweta ni 20-30,000 inere nchiri tatekero montabuat ondita maisiko chande kera jifomu nchirali nkorubali scholarships nende nkorubali loan nende barule chive chikoro subsistence nechi basa chiri umwana uchi utumie karakalde arali. Tuko na ini nende sio lazima awe ne ID card as long as awe the birth certificate. You to measure to this confusion. Can to the information eterasko which is ko no nye ministry go kwan because the president ekara ichaga gusiga directly na amaruba maye asoke akworokia no mwana chibesere nga wende wakana.